पुनः पुक्रमजरी हौजिंग मयाम नौरिबसी कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे नि मसी हौजिकान सोशल मीडिया न चिंगदा यामना वायरल ओइरिबा अदुगुंबा यंगेस्ट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल अफ्रीकन लीडर मनी मागी फोटो नत्रगा वीडियो न चिंगबा सुमयामना सोइदना उबिरम लगने खली सोशल मीडिया नत्रगना न्यूज़ न चिंगबदा अदुगा कोई वीडियो सी हौद्रिङैदा वाफम अमना ngasiगी एपिसोड asi तासी खंगसी फैमिली की ब्रदर मना याम कुइरबनी सेंबियो ना हाइबिरकबा आइना सेम हौरगा लोइसिनबा सुम फरक तारगा लैकिबनी अदो ngasiदी थागतचरगे वीडियो सी मोस्टली इंटरनेट फंगबा डिटेल सिंगदगी येंगलगा सेमजाबनी मसी नतनदी अखोइगी रिसोर्स लैबा नते अदुबु यारि मखैदी कोना रिलायबल सोर्स थाजाबा याबा मफम सिंगदगी सेमनबा होनजाबनी करिगुंबा सोइबा रान खरा यावरगसु मयामना ngakpinaba हाइजरी हौजी वारी मखा चथजरगे इब्राहिम ट्राओरे हौजी अफ्रीकन नेशन ओरिबा पिक्चर अगसु यामना स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट ओइबा लेबाक बुर्किना फासो की यामना नहा ओरिबा अदुगुम प्रेसिडेंट नि इब्राहिम ट्राओरे 14 मार्च 1988 ता बोंदुके विलेज दुगा सोर्स खरगी मतुगिना केरा हरि मफम असिदा पोकी मसी मौहोन प्रोविंस वेस्टर्न बुर्किना फासो दा लेबा अदुगुम मफम अमनी यामना ngakliबसी मा मालेंगी ख्वादिगी नहा ओइबा प्रेसिडेंट अमा ओइबसी नत्ते माना हौजी तौथोरगलिबा थबकसिंग असिननी ngasi माकपु अफ्रीका खक्तदा नतना मिडल ईस्ट अमदी मुस्लिम वर्ल्ड की ओइना यामना कन्ना मचिन तुंखलगलिबा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर अमनी हाइना लौनरगली एक्सपर्ट सिंग मतुगिना करिगुंबा इब्राहिम ट्राओरे हौजे ओरगलिबा प्रोग्रेस असिदा सुम थबक तौरप तारगदी माक याम थुना वेस्टर्न कंट्री सिंग की ओइना अचौबा चैलेंज अमा ओइरकनी हाइरी हंगबा याबदी बुर्किना फासो गुंबा कंट्री अंडर डेवलप पोवर्टी टेरर अनस्टेबल ओइबा लेबाक नि हाइना ममिंग चलिबा लेबाक असिदगी असिगुंबा लीडर अमा कमायना थोरक लेबनो हाइबसिनी अदना मालेम पुंबगी अटेंशन नसी हौजी मंगोंद लेरी मागी वारी असि लाक्ट्रिङैदा बुर्किना फासो की हिस्ट्री हाना खरा खंगमिनसी हारिबा लेबाक असि फ्रांस ना 1896 तगी शासन तौदना हादि लोइलम संदोक्तुना लाखिबनी अखोइगी मखादा थमदुना हाइबतारे अदुबु 5 अगस्त 1960 दा लेबाक असि फ्रेंच की लोइलमदगी मनिंग मखा तमकी सुमदगी ममिंगी ओइना हाइबतारे अदुबु तसेंगमदी फ्रांस ना अदुमा मखाताना कंट्रोल तौदना लाइकी अफ्रीका की अतै लेबाक सिंदा तौबुगुमना लेबाक असि हाना अपर बोल्टा हाइना कौरमी अगस्त 4 1984 दा लेबाक असि की ममिंग असि बुर्किना फासो हाइना ओनकी मफम असिगी सरकार इकोनॉमी ट्रेड इवन फॉरेन रिजर्व फावबा फ्रांस की कंट्रोल मखादा थमलमी मसिगी ख्वादिगी मरुओइबा मरमना लेबाक असिदा फंगबा गोल हाइदी सनाना मरम ओइरगनी तसेंगमा मंगनी बुर्किना फासो बु द लैंड ऑफ गोल्ड सनागी लेबाक हाइना सुखंगनै अदुबु हारिबा लमदम असिदा फंगलिबा सनागी एडवांटेज कुदोंग चाबा सिदी फ्रांस ना लोइना लौदुना लेरमी माइनिंग की एंटायर सिस्टम प्रोसेसिंग अमदी एक्सपोर्ट पुंबा फ्रांस की कंपनी सिंगी मखुत लेरमी अराउंड 10% लोमदमक लेबाक असिदा मसी कानाबा फंगलमी सिदा सुनतना डिफेंस की मिंगदा फ्रांस ना अदुगुंबा एग्रीमेंट तौरमी मदुदी लेबाक असि मफम अमदा हेक्ता डिफेंस की नमादा एनी टाइम मखोइगी फोर्सेस सिंगबु थाजनबा यारमी मसी मरमना चाही क्यादगी मफम असिदा आईसिस अमदी अल कायदा ना चिंगबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंगना किहन खंगनबा थ्रेट तौदुना लाखी मियोइ लिसिंग क्यागी थवाई सुमंगन की रिपोर्ट खरगी मतुंगिना आईसिस अमदी अल कायदा की अटैक ता 2020 दगिना 22 फावबदा मियोइ लिसिंग मरी हेना हात कियारी सिदा सुनतना मियोइ लाख कुल्लुमना असिगुंबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंग असि कीबदगी मयुम थादोक्तुना डिस्प्लेस ओइकी चटकी सुआइरी मसिगी कुदोंग चाबा सि फ्रांस ना लौदुना मखोइगी मिलिटरी सिंग असि मफम सिदा डिप्लॉय तौसिनकी टेररिस्ट सिंग असिदगी कन्वीनबगी नमादा सुमाइ तौदना अफ्रीका की लेबा क्यामदसु फ्रांस ना मखोइगी लानमिसिंग डिप्लॉय तौदना चाही क्यामा थमलकी अदुगुम लेबा अमा मखोइगी 80% एक्सपोर्टी गोल्ड सनान ओइबा लममदा गोल्ड रिफाइनरी अमा फाव लेरमदे मसिगी मरमना फ्रांस नानी मखोइना थवइना थमनदबनी मसिना मरम ओइरगा निंखा तमलबा सही डेकेट क्यामा लेर फावबदा बुर्किना फासो अमदी मनाक नकपा लेबा अमता मरोमदोम लेपचाबा ngamduna लागली पोवर्टी हादि लाइरबा करप्शन क्राइम अनएम्प्लॉयमेंट अमदी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना लेबाक्सिंग असिगी आइडेंटिटी ओइदुना लाखी अदुबु 2010 की मतुंगदगी मफम सिगी सिचुएशन असी याम थुना चेंज तौबा हौरखी मियामदा पेनादबा साउनिंगबा हेंगलकपना खुत्ता खुलाई पाइदुना यानिंगदबा फोंदोकपा लान हौबरखी 2015 दा क्रिस्टियन काबोरेना प्रेसिडेंट ओइकी मंगोंदा फ्रांस की सपोर्ट लेरमी अदुबु लेबाकी फिवमदी हामु दुमुक लेरमी असुमना जनवरी 2022 दा बुर्किना फासो की मिलिटरी ना मखोइगी गवर्नमेंट कुप तौदुना पावर पुंबा पाइसनकी जनरल पॉल हेनरी दामीबाना कंट्रोल तौदुना अदुबु मार्क्सु मियामगी अपांबा माना थमखिबा प्रॉमिस थुंगनबा ngamlamde
army singda salary amadi weapons phawba piba ngamnamde matang sidagini Ibrahim Traoré gi wari horakadoribasi tha khargi matung September 2022 da amukasu military coup tawki madugi leader na Ibrahim Traoré na oiki Ibrahim Traoré middle class family amada poki piklingai di hona mahak mariwa nungsijaba leadership quality chenba loinana military bu yamna pamjana horaki loinana mahak 2009 da Burkina Faso gi army da join tawki 2012 ta mahak military academy dagi pass out tawduna second lieutenant oiki asumna 2014 da muk mahak lieutenant da promote tawki mahak matik mathawna yamna faba lanmi amani hairi 2019 da mahak Mali da UN peacekeeping force oina su serve tawramki asumna 2020 da mahak captain da promote tawki magi bravery amadi leadership na maram oiraga military da magi maming asi yamna laikhalaki masigi matung lebak manungi amotpa even makhoi army manungda lairiba amotpa mayam adu urukpadagi magi fellow soldiers single loinana September 2022 da military coup tawki asumna mahakna Burkina Faso gi interim president oiki matamduda magi chahi asi 34 tamak ngairibani masigi matungda mahakna tawrkhiba paikhalakhiba thabaksing adunani malem pummada sok ohenkibasi January 2023 da mahakna France ka lainaramba defense pack kakthaki loinana mana clear oin haiki tha amagi manungda France ki lanmising makhoi gi lebak thadoktuna chatki gadabani haina France na pressure fana tawduna honarabasu upai leitabadagi mamaida makhoi maning hanba taki masidagi ni western media pumbagi attention asi Traoré da lakibasi masigi matungda western country singa thengnagi haragadi Russia gi mateng lobagi tangai padaba leigani haibasi khanglakpadagi Traoré Russia da chatuna Vladimir Putin go naki MOU na chingba agreement kaya ma sign tawnaki Russia na su promise tawki makhoi Burkina Faso gi army bu training pigani loinana pangba yaba mateng pangani haina aduna hojik Russia gi expert sing Burkina da leiri makhoi gi military bu modern training pinabagi damak loinana makhoi gi lanmi sing bu mapangal kankhala nabagi damakta Ibrahim Traoré na amagi mathang ama akanba thorang sing paikhalaki China ga arm vehicle gi deal sign tawnaki loinana Turkey dagi drone sing lainaba order tawki haiba drone sing asi Middle East ki war da game changer oiduna maming chatlaba drone sing ni haiba drone sing asi hojik Burkina Faso gi army da induct tawduna makhoi gi leba manungda lotuna leiriba yeknaba singbu lantengnari haiba operation sing asina maramoraga miyula kayama makhoi gi future gi asa uraktabadagi mayum thadok lurobasing tapna hojik mayumda hanjinarak le hairi report ki matungina around miyoi lakh ahumlomdi Ibrahim Traoré gi policy na maramoraga amukhana hojik halaktuna resettle tawba ngamkhre hairi hojik mu Burkina Faso bu mang tahan khiba madi hojikna mu progress nation ama ohenbada maroiba posak ama oiriba goal sanagi matangda mu laksi lebak asi goal sana marang kaina thokma phomni adubu laibak thibadi mafam sida goal refinery amata semdana laki France na thawaina adugumba system ama semki madudi sana pumba si raw form da oina mapanda export tawba yanaba maduna asengba profit mapan lebaki company singi oinabagi adubu 2023 da Traoré na makhoi gi lebaki ahanba gold refinery gi foundation stone yungki masina in future da Burkina Faso gi economy bu transform tawba ngamnaba loinana mioi lising ke amabu thabak pinabagi lambi amasu oigadawri sida sunatana Ibrahim na adugumba foreign company sing da su khut thinjinba uki mafam sigi mining da sahi ke adagi control tawduna lakraba company sing da su recently makhoi gi sarkar na achauba gold mine ani nationalize tawkre madugi mapu sing asi hana Britain gi company sing gi oirambani aduna hojik mafam sidagi lokthokadoriba mine or gold gi kanaba pumba si makhoi gi leibakta mapung phana phanglagani haibani August 2024 da Ibrahim na IMF ki $22 million ki loan reject tawki masigi maramna self reliance and independence ni mangna tatana hairi African countries sing asida makhoi masam sagi lewak singbu sakhuran bayaba khudingmak rang kaina leijai watleba haibabu makhoi masa matomta thajaba thamagi tangai phadaba adu khaktani haina asigumba wakalon sigloina na mahakna agriculture gi sector da su priority piduna China dagi tractors motor pumps fertilizers amadi atai darkar leiba resources kaya amabu import tawduna free da farmers sing da yenthoki maduna lebak asida food provide tawriba sing da hena sathok puthonduna mapangal kankhal hanabagi food shortage chana thaknabagi awaba kaya mayong nariba lebak asigi mateng oinaba January 2025 ta Russia na 25,000 tons of gehu donate taroki hariba relationship asisu Ibrahim Traoré gi diplomacy gi result amani lunana lebak asigi yamna maruiba issue ama oiriba si electricity asisuni mapam sigi 79%
90% population di electricity phangna leiri aduga phangliba khara adusu akaknaba limited time khara khakti oina piri maram asina Ibrahim Traoré na China gi mateng dagi 25 megawatt ki solar plant su sengot kre masina short term gi oina electricity mengkhat pada mateng oina bagini adubu long term gi oina di bhangna Russia ga nuclear power electricity plant set up tawna bagi agreement su sign tawna kre karigumba masina mai pak pataraga di Burkina Faso South Africa gi matungda Africa gi ani suba country oigadori nuclear power plant na mai than maleba infrastructure gi matang da su ngasi su Africa gi lambi soro kayama 18th century gi phibanga manana leiri aduna country asigi mafam kaya da acho road project sing semgat pagi thabak su yam thuna yangna phaikali hari masina connectivity hengalanduna mapan lebak sindagi investment gi thong hangna bagini hari adugumba leba ama chahi decade kaya dagi poverty lairaba chaningai thangai phawba leitaba terror foreign country singna control tawdana namthaduna thamlamba du hojik anoba sokotpagi khongjellomda lakpagi mami tarakli loinana mayam sigi credit asi yam naha oriba leader Ibrahim Traoré ni mana chahi yam jadragasu magi thauna courage amadi decision di history change ton bagumani Ibrahim Traoré ngasi subnagi Burkina Faso khakinatana Africa pomagi role model ama oiragli magi journey asigi matangda mayamgi kari mot leiba comment ta thambiramu wafam karasi thamjaraga ngasigi di video si matang asida loisinjage video sibu like share loina koi channel asibu support to boina subscribe to bu kawiganu pura apu Tasi Khangsi mai ke digi kai khumna bochari